ngo ubundi uyu mukino wahuzaga Argentine n'Abongereza warangiye umupira utaranatangira, ngo umushingwe Kabushungu Aisho Speed agikandagira ku kibuga yambaye amadarapo y'Ubwongereza, ngo bavuze ngo Ubwongereza buragatoye nk'uko byagendekeye andi makipe nka Portugal, Ubufaransa ndetse na Misiri. Naho abafana b'Ubwongereza bati Tuchel wakoze tusha ubwo wategaga bisi kandi uzi ko Argentine kukuburamo igitego ari nk'ikosa rikomeye. Ngo ibya Argentine n'Abongereza byabaye nka za game z'amafarashi, ngo niho betingira ifarashi ngo ikagera ku munota wa 85 ngo yarangiza igakuba inkoro hasi ifarashi yanyuma ikaza ikayitambuka. Ngo mu mateka y'umupira w'amaguru n'ubwa mbere Aisho Speed yaragiye gufana ikipe igatsinda, ngo ariko n'ubundi byarangiye nko kwa kundi urwishe yambwa rwari rukirimo. Ngo iyi match ya Argentine n'Ubwongereza ngo yahise ishimangira neza ko wa muvumo muvukano wa Aisho Speed ukimukurikiranye. Umva uko byatangiye, ngo ubundi igikombe cy'isi gitangira nta muntu wari ufite ubushobozi bwo kuvuga ngo ikipe nizakegukana, cyane ko amakipe yose yari arimo yari ibigugu kandi afite abakinnyi b'ibyamamare bagiye bakomakomeye. Icyakora cyo benshi bahaga amahirwe ikipe ya Argentine, Portugal, Ubufaransa, Ubwongereza, Espagne ndetse yewe na Brazil. Muri Afurika ho nk'ibisanzwe Maroc bumvaga ko ariyo kipe izagera kure, wenda Senegal nayo yakabya ikayikurikira. Noneho rero iby'umupira w'amaguru biza kuza kwivangamo rwangendanye ubwo Aisho Speed yatangiraga umwuga wo gufana. Ibi bijya gutangira Portugal yagombaga gukina n'ikipe ya Espagne. Nk'uko mubizi Aisho Speed ni umufana wa Cristiano Ronaldo. Ubwo rero igihe Espagne yari igiye gukina na Portugal yagombaga kwitabira match kandi akaza yisize amabara ya Portugal kugira ngo arebe ko yashyigikira umukinnyi we. Icyo gihe Espagne yakiwe Portugal yitsinze igitego kimwe ku busa, nuko abantu benshi bahita batangira kuvuga ko Aisho Speed ari umushingwe, ari umuteramwaka ukahebwe. Ubwo rero Mbappe kubera ko yabonaga Ubufaransa buri kugenda buzamuka bwitwara neza, yavuze ko ikintu ashaka ari ukongera guhurira na Messi finale maze ubundi akamukubita akanyafukunda. Urumva ubwo Cristiano yari amaze kuva mu gikombe cy'isi, icyari gisigaye kwari ukureba ngo ese ninde uzagera finale hagati y'Ubufaransa ndetse na Argentine, kuko nizo kipe zari zisigayemo abonaga ko zisa nkaho zikomeye. Ariko abafana ba Cristiano bari kuvuga bati n'ubundi Argentine yaciye mu nzira iharuye, yagiye yasiba ibibonobono gusa. Ngo nawe ndebera ikipe yagiye ihura na za Cape Verde, igahura na za Egypt, ngo bayihaye amakipe yo muri Afurika gusa kuri uyu mugoroba nibwo Argentine yari kwikiranura n'Abongereza. Umva gashya rero, nubwo Argentine yari igiye gukina n'Abongereza ariko wa mushingwe Kabushungu Aisho Speed yari yaje ari gufana Abongereza. Benshi mu bafana ba Argentine aho bari biyicariye bahise batangira kuvuga ati iyi match yo twayicyuye uko byagenda kose. Ngo ubundi Aisho Speed akigera ku kibuga ngo ukabona yaje yisize amabara yawe, ngo ukabona atangiye gufana rwose ashishikaye, ngo ujye umenya ko ngo iyo match wayirasa. Ngo Ubwongereza buti nyamara mabure narakubwiye dore kwa ko bukeye byakomeye. Ngo ubwo Argentine ku munota 35 ubwo yari yamaze kwinjizwa igitego. Ngo umutoza w'Ubwongereza Tuchel ngo yavuze ngo iki gitego mbonye ngomba kukidefanda kugeza ku munota wa nyuma. Ngo nyamara yirengagiza ibyabaye kuri Misiri ngo ubwo yatsindaga ibitego bibiri bakabyishyura ku munota wa 85. Ngo ubwo rero ngo abakinnyi b'Ubwongereza ngo batangira gutega bisi ngo bemerera ngo abakinnyi ba Argentine ko bakinira mu kibuga cyabo, ngo nuko barabahagiza ngo bigera ku munota wa 85 nta gitego na kimwe Argentine irababonamo. Ngo nk'uko umunyarwanda yabivuze ngo nawe usangira n'udakoramo, Argentine yaje kugera ku munota wa 85 n'amasegonda make ibinazemo igitego cya mbere. Abafana ba Argentine baravuga ati nyamara biracyashoboka. Ubwo muri icyo gihe bwo Aisho Speed yari yamaze kuburirwa irengero. Ngo ubundi umupira ukijya gutangira ngo Tuchel yabwiye abakinnyi bati uko byagenda kose mufate karaga kuri ngo ni Messi, nimumara kukajisha icyo nzi cya Argentine muri mwayifashe yose. Ngo Messi nawe ngo arituriza ngo aravuga ngo nge sinkeneye gutsinda igitego ndabiharira bagenzi banjye, ngo ahubwo icyo ndi bwitangire ni assist gusa. Ngo Messi aragenda yiryamira ku mpande, ngo maze abakinnyi b'Ubwongereza koko nabo bamuryamaho, ngo wibagirwa ko hari abakinnyi benshi bashobora gutsinda ibitego muri Argentine. Ngo barahuga ngo ku munota 85 nk'uko nabibabwiye barasama igitego cya mbere. Ngo baravuga ngo tugomba gukomeza kuryama kuri Messi ngo kuko n'ubundi iki gitego kivuye kuri assist ya Messi. Ngo umupira mu kibuga urakomeza, ngo abafana ba Argentine bari kuvuga ngo nyamara mabure narakubwiye. Bati mabure ntacyo uri kubona abakinnyi ba Argentine bahagurukanye umurego nk'uya saa 11. Ubwo ku munota wa 87 nibwo ikipe ya Argentine yaje kuba yongerera sama ikindi gitego cya kabiri. Ubwo noneho umutoza w'Abongereza Tuchel nibwo yavuze ngo nyamara mabure narakubwiye kwa ko bukenda abona byakomeye. Ngabwira abakinnyi ngo nimusohoke muri bisi turebe ko byibuza twakishyura iki gitego cya kabiri tukajya penalty tukareba ko twakuramo Argentine. Ngo Argentine nayo yari yakaniye cyane ko haburaga n'iminota mikeya, ngo defense yayo yari ifunze nka gereza y'i Guantanamo. Ngo iravuga ngo uko byagenda kose iminota 9 isigaye tugomba kuyidefanda kugeza ku mwuka wa nyuma, ngo cyane ko ngo n'ubundi batari bagikeneye gutsinda ibitego bibiri byari bihagije kugira ngo bajye muri kimwe cya mbere kirangiza. Ubwo birumvikana ko umupira wari umaze kurangira nta kindi cyagombaga gukurikiraho uretse ko Abongereza bagombaga gutaha rugikubita.